U današnjem vremenu, kada se sportski uspesi ekipa i pojedinaca mere isključivo brojem osvojenih titula i novcem, priča iz Bistrice, kraj Petrovca na Mlavi, deluje gotovo nestvarno. Krajem 19. i početkom 20. veka ceo ovaj kraj se ponosio svojim Dragutinom Tomaševićem, inače viđenim članom Sokolskog društva i velikim prijateljem prvog sina kralja Petra, Đorđa Karađorđevića. Kaže Đorđe njima: braćo, jeste meni odani? Ako ste odani, idemo svi. I svi na konjima u Savu odu. Tako da je bio jedan od najboljih drugova Đorđa kralja Petra sina. Ono što se i pre znalo je to da je Dragutin Tomašević bio član prve srpske olimpijske ekipe Kraljevine Srbije, koja je učestvovala u Stokholmu na 5. olimpijskim igrama 1912. godine. U maratonu je zauzeo 37. mesto u konkurenciji od 62 takmičara. Međutim, za Dragutina, koji je već na prvim treninzima pokazao da je jedan od favorita, najveći problem nije bio vezan za sportsku stazu. Kada je bio ručak, njemu su u kabezu sipali otrov. Devojka Ruskinja, koja je bila servirka, ona je videla to i prošla pored njega i oborila čašu laktom i rekla mu: ne, Srbine. Kad je bio sam dan trke, na nekih par stotina metara od ulaska u stadion, gde je cilj, izašla su trojica nepoznatih ljudi i oborila ga u šanac. Šok je usledio na stadionu kada je Dragutin, sav krvav, ipak prošao kroz cilj. Da je veliki čovek, Dragutin je pokazao i u Prvom svetskom ratu, gde je kao vrhunski sportista ipak izabrao prve borbene redove. Odvije po nekoliko bombi u naručje i pritrčavao je i bacao na Nemce, bacao je te bombe. Presekao ga je puškomitraljez nemački. U pokušaju da ga spasu, lekari u poljskoj bolnici su mu otvorili grudni koš, gde su pored normalnog srca pronašli još jedno. Istina manje, ali sasvim dovoljno da objasni Dragutinovu sportsku ličnost i hrabrost. Majka Stana, mudra starica, je epitafom na njegovom grobu dala možda i najbolji kraj ove priče o Dragutinu Tomaševiću, a na spomeniku je zapisano: sahranila ga je majka Stana i njegovo junaštvo.